Agarda ayran YouTube kanal surtaçılara, Saka Sport'un taptaçılar, Ayağanan bege çorapçılığı kiniger bola torar Koңul Tustuga Respublika Çempionatından blog ustagallibet. Bugünkü beri sponsora Sifrovo Texnika magazini App Store. Onun begini gıtta birge bolun. Elinan kırpaka kırcıgı bıl çahar kırık takır süge utarı turarga. Nikay Karaviş Tarskay çempionatıgar yan sağlamlara bir möte kaldı. Bilgin bir sette kileler, onun 6-11 kileler hakalıklara. Tokaragı kodu bu bir sette kile liderlere Hayal Bellevskay, Petr Kopolov, Lev Pavlov. Ballar, Antalton Bidder'de gördük, Alexander Avelov, Urgulan Ivanov. Dağılanlar yağın başlıkından Ayal Bellevskay yağın vardı. Petr Kopolov, Mekanalı Suluhunçayın Komiskiyoga bir settekiyle kene bulurunlu çempionat ürün komispelizörü Lev Pavlov kentten ikkis mestelek. İki tönçe yüzbekke Allah Respublika Çempiyonat Suntar Uluğunçayın Komiskör Lev Pavlov yağınga vardı. Kene bulurun soğutçu dekahap Respublika Çempiyonat üddükatın ılbıda finalga Petr Kopolov'u 9-2 sanlar kaybıda. Petr onunla Lev Setkara Saras öptüler yer varlar. Finallara katılanırsa bu yıl 6-11 kilelere yağından acırlar. Yağımı bettetim naktik ağınırır. Tatlı Luhut'tan Fyodor Postnikov Respublika 2 togullar çempiyonu 6-11 kiloga kisiyaga yine erde 1-7 kiloga Respublika çempiyonu üddükatınlarıda bilgin tarabı tatlıdan olan çeyin komiskiyaga 1-7 6-11 kiloları yağından bittüler. Toğusaya kurakta hediger süs 7-16 bağız kisiyaga elin kelin tüsü yoktara amandanan onunla dilen bastığı kesiyle. Yağına Alek Famin çorapçılığa aksınca hağalanı tüyarıtıldı bu Pyotr Petrovich Yumşan'a bereyin 7-10 kilolarla çempiyonun üddükatı çıktı. Onunca Alek Famin hemek üstak kesiylere kırdırıyorlar 7-10 kiloga. Avrupa 2 togullar prizörü çorapçı Uluğuttan 6-15 kiloga tustuqta Eduard Grigoryev yağına ağın nomno Slas çayınan senye 200 killerine varır. Elinan kırpaka kırcıgı bıl çahar kırık takır süge utarı turarga. Kıratıttan olonu alakka belellilere 9-12 16 kileler yağınlara hağalanna. Yağın bettetim naktik ağır, otta türgenlik yağından aksonlar tiyenler sarsırdan ağlıklarına hambarın onun arçastan küstak kisiler sağalınıqtara. Anoqalı türgenlik yağın tüyer bit bağıştar. Küs senye bin aksonlar köbürge taqsarga belemleneller. Onunca kürüktehi bit tığına yağıntan sağalınlar diye kanada. Kürüktehi bit Sürün Sucuyata Nikolay Dmitrievich Nikolayev. Ben 7-16-11 kilolarga 5 minute qalbıtın eter. 5 minute eger kelbetler dağını yağın tümüktener. Ben 7-16-11 kilolarga. Nikita Kabarab Respublika çempiyonu kene Kasabyurka ütüldü bit. Südbe suya belliler dostlukların bir işleriger. Süsübe 5 kiloga barınsa medalya bu da. Onu tahlan kene Alexander Medvedev Grand Prix turnirin ürün kömüş prizörü süsübe 5 kiloga Sakarya'nın sümerdenme komandatın lideri. Barlana yağınlar bu tümüktendiler. Ofsayettanı yağını süs 7-16 bağısı astılar. Onunla da bilgin bir emevit ağı sağarças. Onun ağarçastan küstak kisiler bet sağlanıqtara.
Чорчатагы Государственный институт общежития столовой келлебит. Онна халкы манна спортсменнар бит. Агы седдерия келлебит. Көрөгү кудота очараттага оаттар турган кахан сен күч сенебин аннана баралла. Күндү доктор беге бо көрөктөйбет разминочная зона деркелен турабыт. Билейм манна беге спортсменнар бар. Теритан корутан көбөргө тустарга белемнене хаҗаллар. Бу телевизорга ким кахыс кваканан таккара барыта көстөн турар. Ona hüdda udobnay. Tustubut manna allara bola turar. Ona biheka hüdda udobnay jene tekanada. Bigi manna razminashna zaltan. Tustunu 2 setestan köröbet. Ona hüdda udobnay. Bilenge turugunan Stanislav Sevinoboyev onna Semen Artemiev kisse hajallar. Stanislav Sevinoboyev onna Semen Artemiev kvalifikatsiya tusta hajallar. Stanislav Sevinoboyev botta мәтин боевой ягына 7-14 кило болар. Окна баракене быйылгы республика чемпионатыга 7-19 кило кisse хаjarкене. Буларыңы Каштарскай Сагар республикатын чемпионатыгар 14 килога Виктор Рассадин кентте 2 местен алат. Noqsa hüdda şöydük geytonum satapta 2 bağlı horunda naqsаны 4 nolğonda. Noqsa şahlı şekke bağlı horundan alttan alğonda naqsаны Bu otlar köybüttara 2 sergirge Andrian Lenskay, Timur Nikolayev köylaqtırır taqsıqtıra. Da beyinne bitiger 2-16 yıllık Rossiya çempiyonu turar edeplerge Haqayırın sүйmetleme komandası starşı treneri Igor Terentьевич da doydugar 14 kiloga komanda tuğar kalan kisse hajargan körtübet de onna kürakteyi tuğuna hanalargan kartı güllahinere. Dravlaro da kürakteyi şeyde bola şey baydıran nakti bola durar. Da keyba kalbe участник bolada da şey tustular boluqtara na tam bu çörepçoluk taqtırgar toqullar. Bir kurahannik pullah. Haqa herin olaqta. Da haqa herin ona çörepçi olsayna. Duruk qaydagay. Ata tu obiyomum toqullar. Trener bolarımızdan nahаны koda. Ну такие. Ада хамбетте көбөртен тайбадак боламын. Постоянно тустуга ажар боламын. Ен тоқ бар. Приемнарын Чувство бар. Көбөр чувство. Анныга. Сөп такатат, кыйыны багарабыт, сетихини багарабыт. Мақта. Петр Соловьев. Sanandan sandıma Hayada belek kili katsıran Sadar gençeskin Arslan Omogun verdinen ken tunda ediyeklerki Bigi çubut yeklerki Omogun doğar olsu vaktustakı Bırakın erebin vaktakı Aqsan 5-5 bolla. Kuraqtahi bir lideri Aleksandr Avelov 5-5 aqsanından Qottaru qomaltatın billediyen tabloğu köstön turar. Onno söbül aspekattan Aleksandr Monnuğuttan challenge kötön tüste. Kini utarala halçita orta qalamattan törüttaq Semen Aqlovka çurapçı Oskolaga yitillachita bätä bilgen Oskola yörünäçitä. Çorapçıdağı şkola internat 11 klassın yörünäçitä. Stepan Oklovka itaqatilaq köyüne siteste.
Bätä ağa haastaq oputtaa bağıstan tollon turbakka ederken sağıgar olus nadalaq köyüneytistä. Stepan ağırda hürdağıttan 6-11 kiloga bir Kuraqtahi liderin köydün sürdatan kisiga hılaq kisiga 5-6 saanna kıyılağından tağыстın jaqapsığı qaydaq barday onna beyen tuskunan kılgastık kapsara. Ata ben Allah'a kalmakta jawın. 5 klas kayırına göbbedim. 25 bin. Aha. Ata şey ata garadık küren olmadım. Düşe barastım eksperiyakkana. Rakam balanya kiran baran halkı beyen ballargın atalarından hüdda çököyünü yetiştir. Beyen ton orta kalımattan 5 klas kamanna uyarına kalbedim bileyin kim salaltatından erçellağını. Adam bilin inegenisyonu spasiyeskayı jartınam. Jolus Fedotap onna Alexey Kapolov kişilere hagalanna. Jolus Fedotap çorapçılığın çeyenka müskür. Alexey Kapolov ölüqmə. Çeyenka müskür. Jolus Fedotap olaq toqta bakka keyte nigahjar. Bätä çorapçılığa государственный институт студиона. Seviyonun naqsan 4 nal bolla. Onda da Orhan balığına kibbe. Toqtoq. Nara Alexey Monut'tan challenge katan kalla. Challenge buyuran jem bolla. 2 bal yoqqa. Meralenna. Aqsan 4-2'ye bolla. 4'den 5 sekunda qalla. Aqsan 4-2'ge Jolustan Fedotap'tan köyen erki barıtın öydür. Bilin toqtan qallığına kenini Alexey'de bäti sığatı götü behenleren 2 balı hurunu olsap, onun da küstaq Komiskaniga barda 30 sekunda qalla. Gara Alexey daqqa girer, onda turan kalla. Turan kalla, oldunan baran Jolustan hüdda çöydü Komiskana 2 balı huruna. Aqsan 6-2'ge bolla. 13 sekunda qalla. Aqsan 6-2'ge Jolustan Fedotap'ta atıgar. Alexey bilin tuğdaq kuydan qayda qamsanарын biyiketan körüq büt. 13 sekunda qaldır. 6-2 Aqsan. Jolustan Fedotap. Vähäbelütten tarıptaq çorapçılığın çeyenka müskür bağız. 6 Aqsandan küstaq bağı Alexey Kapolov'u köyda. Ayal Beluskay onna keskil hemen apkisiylere hağalanna. Jokuskay onna sontar bağıstıra. Beyen sette kilaga final ağıskımı 1'e. Biligin 30 sekunda higer toqtaları badağına. 1 nal Aqsandan Ayal Beluskay 2 könge taqsıqtaq. Tamanna komanda tuğlar qas bildi kişi. Katanaqtı qahıga bilgen tuğalatlar 16'da bolan qala jallar. Bu ergirkennetten aqsı bolan qalıqtara. Takken müşugay belemnaq kim küstaq qala niher. Ok debe hatta baraq sarıgınar aya. Onna qamsanetin tihagadıl tirerden 2 balı huruna. Aqsan 3-0. Össä halkı keytin nakattan Aqsanı hattan ala orda 9-0. Onna jati keytin uras çaqınızka köyü getirerdi hatır. Olgunan baran keskil semenep söptaqtık komiskanan halkı nakatan orargar kök berbete Aqsan 9-0 ayal Beluskay. Bir bal, onna 10 Aqsandan itaqatilaq köyünü yetiste ayal Beluskay, Jokuskay korat. Ben sette kilaga final ağıskımı 1'e hağalanna Grigoryev qarısqal Suntar Pyotr Kapolov məğan alas tusta tağıstılar. Pyotr Kapolov bılırıngı Respublika çempionatın ürün kömüs prizora.
Астығы түймәқтіміктенне Сұнтар баға Қарысқал Григория перналық саны кайын ер. Нөрі әккеш түймәқ сағаланна. Қарысқал адаққа керен көрір. Тоқтағаны хоқ, қонмаған тахайын. Олғынаман Петр ұтарға қамсаныларын оңырды. Тоқтағаны хоқ, отолық. Дәбістенлер кімденнен берен бағарбат. Нәрәні Қарысқал Григорьевка 30 секунда берділер. Атаққа керен көріп тоқты хоқ. Нәрә минута 30 секунда қалла. Қарысқал тұстуыны көрдір. Петр Копылов көміскенер. Минута сүрбә күнді қалла. Нәрә атаққа керен bir балы ғұрынна Петр Копылов ақсан 2-1-ге болла. Петр Копылов біннеке әр атырыба Қаракөй. Қайдақ бағар балығанняға Қарысқал Григорьевка елағынан тақсын сөп. Оныттан Петр Копылов өйдір. Көмішкенер. Кейті қамсанытын барытын контроллur. Ата Қарысқал Григорьев Петр Копыловтан 1 сыл балыс болар. Онна халқы 2 балы ғырынан ақсаны 4-1-ге оңырды. Оннар әлләқтік ағыз күшті бөлік бұғыз егер кетті. Петр Копылов мәғін алас. Дәрі көберге 6-15 келеләқтір тақсанар әлі финал ағыз күміп бейірі. Европа 2 түгілләқ бір жора. Народтар 2 дылынағы спорт мастера Эдуард Григорьев чұрапчы. Дәүдді шөдді атаққа кері болла. Онна ақсаны 2-0 оңырды Эдуард Григорьев. Толлан, саллан тұрбаққа. Қалқы кесен еңнады. Олғынан ба Эдуард Григорьев өссі түгіл атаққа керер. Онна Өксабаққа кебалын сұрынна ақсаны 5-0 оңырды. Bihansettekilega ağızküçte hekire kapsağılarağın aksan kertolga bırakçıbıha Onda sötөгül ataqqa kirer. Olğunan bay Igor Matveyev hüdda çöydük kömüskenne. Onda 5-1 ақсанын kıyını sitihen ağız küçte bağısı yerkidde Эдуард Григорьев çorapçılığa. Bir bloktar böt sponsorlarından bolarlar App Store internet mağazına okurduk kendiler. Android güvenliği gönge hıccar bilenler smartfonların, gadgetların atılahından jargırallar. Sığınalara olusu damır, kaçıstıbalara öçügey, kirengit görün, sergen, onna App Store'dan sakastan. Дәбі разминашна зона бұтығар бейхет өннен кәлібет, алқырдуғаттан олаттар уже номно-манна зал табус толар бұл. Мағын кейе ғаяға беп болағына білеген қапсығылар бұл сұтыр қаянлар. Атта қолла бағыстар бір кәлетеләтілер. Петр Копылов бастығы кесетін қаян тағысытта. Жолысқан татонап бар. Коркен турнирігар бәхіс местаға тақсы бұта. Фамин чурапчы, онна жолусқан татонап сонтар. Тостуға сколатын итілләчілері тақсан кесілері хағыладылар. Дәбі әттоң келеға бір сентральне қапсығы болар. Қаны жолусқан адақтыр, олғынан бәлі. Абратына кемпіриумның ұрын. 2 балы ұрынна. Ақсан үснал. Олег Фоминто, олық. Кейтін барды контроллан кәбісті. Ақсан 4-0 болла, 15 секунда қалла. Таманна білен жолысқан бірақ сенерінады. Олғанан барта Олег бартын контроллу хүджар. Кейтігер тоқтағаны әрәр көміне сүкәппәкке әрәнләқ көйіне тесті Олег Фомин. Тұрапчы олуға. Өтеге әннен Ата мен Тұрапчы команда тұттан 6-15 кило кесе жабын.
Bile bari bir günge olan örbağay bolar, kete hilak bay bolar. Oleyim bu hardı bastığı skakavına ordum onunla kaydım. Bilin открытие bolardır ol kendet ikis tokpun, ikis kurupun kisi. Ondan bu sılga 2 sürbe 100 sılga egen salqı xanlık startarga koruq butu. Ton bayan hen Polşa sborunun lideri bolağan halkı 6-11 kiloga egen ulaqan startarga korup ve beter окончательно 6-15 kiloga korup bolabıttu. Окончательно 6-15 kostüm. Onu bir problema var. Pasportun kayınlalıkpin. Pasportun Türkiye'nin olaq sormayıp oldular. Ulaqan международный startarga köttem ete. Onu bilgin bulağına sbor turar Azerbaycan'a 9 haqalanar. Onu bu bittim dağını razı. Onu kötüyoqtaqpin trenerbin Danil Romanov'e gitarı. Onu siya istivedak bollaqpina Хорватияға start par debittir onu Fransияға. Точно дататын bilbepin. Polşa sboruna eğer 6-15 kiloga sürün uturalahatçılargın kemet yakın höbey ondan men biler benen Biankovskay den ol bar bağlaqatadı. Ol keylinde jarıkka ondan to kuraqtarga qaydak kisatçı gidi. Ofsaya 2 kişiden turar daqpıt. 6-15 kiloga kenderin. Bastıkıga kaybıtı onunla ikiska qottoron turabın. 1-1 şopput. Tavun ofsaynan bu biheqa kurduk onara konkurensiya hoq krayahınga. Paralar da ayaktar, tustaçı da ayak olihin. Amanlık sbordarga nar bäbäbidin keter. Men kolabrer dalton bika tustaçar bollaq bina. Kinere param kinere var bolatçı. Polşaga bätiger. Atak ofsay sbordarga ngıratçılar bäbit de baratçыбыт. Tanna barı joy ben yahanaqtarın gitteleliğim bu. Temike temete bu. Ikinci sürpe sılga bihege çolan tusuklar bıtıgar. Bu hılga arasta hında korok tihlerge. Kıyını kutunu çeken turugu onu tusol tura jolla sorgula bolunlar. Kim küstah ol köydün maqtav. Чемпионат ағылымытын етесістігіне қағарда лебен. Онына кәлбет аңа жылынан әме қағарда лебен. Онына күрақтахи қамытын білгендер еметі. Күрақтахи бүгін финалистер білілектері. Онына хасырда очешителіні, онына кеге алты жастыр финалдар болуқтыр. Бәхева. Дұрағылырын, кәбәйі қаманда татты хәтті участник тақпыт, ұруға яғанар бұтыр жомы тейбәкке. Туğparından hette kehine qalan qıtta hajawut. Söhbətdən kəndiki sıllarga kəbəyiga tustu kürgümnaqtik saydan aradiyana teqanada onnaja qaydaq üle ıtılları ondan komandanı təriyərgə töhə ustuqtardağay. To osanan kəbəyi luha tustunu çolan balıqpıt Ivan Ivanoviç Levin salaltatından tustunu oğulurga kıra olurtan öğrenirler, onu sangarga bir Popova samnın barbıt, ikken trendivit keveyige nehelekterinden, olsa hatta ulu sürünen hatta nehelekke filiallah tustuğunu. To внимание bolgamta vurullan erer kıra olurga. Bilingi bu Nikanika Starski turnirotta bu участник bağıtı uluslar bölümlerinden ayakal bitter. Şöyle baki şeyler boladırlar, şöyle kuraqtı. Dara 9 kiloga finalga taqsarayan qapsılar haqalandılar. Qıl munuktan Stanislav Sevnovoyev мәңе қаңалас. Көк munuktan Timur Nikolayev Lyöhebelü. Ondan Bakaberga qıl munuktan Steve Popov. Kök munuktan Vasily Kirillin. Ki para 9 kilolar finalga taqsarayan qatana qapsılara haqalanna. Stas onna Timur Bəllərə boyovoy yaxınlara 7-14 kilo olğunan Brantda Respublika çempionatıgar 7-19 kiloga gələnlər utaralahatçıların qayanlar finalga taqsarayan qıtanaq kesiga utara görüşdülər. Stas Qaramanna gittan ıgan haqalada
Активнайын көрдөрөн кихитиге сәрәти бердерін әрер. Отот сөкүнді беттілер Тимур Николаевка. Дәнан біле отот сөкүнді егер туғдасы бадақтарына Станислав Шевиновойка бастығы бағылын ұры yoқтара, онна иннеке көнге тақсыға. Табу маннық тәнкесі болуға олаттар бәбәлерін лоқ біләлер, бір залаға челләлер. Екен сақайын сүйметтәмі командатын лидердері Стас Шевиновойев әдәрдер орталарға Россия 2 төгілләқ күйілаға онна андойду әдәрдерге бұрынса медалін қағайыннан болады жібіті. Онта Тимур Николаев международный класстағы спорт мастера, кені Индия Пуна коратыгар ұйтылы бұд. Нороттар 2 талына турнирға олу сәрәлләқтік бастабыда. Оны тағынан кені республика чемпиона, призера. Онын жа олаттар қапсығыларын кетен көрі бұд. Бастығы түймәқті мүктен әрі 4-3 секунда қалла. Ақсан 1-0. Нерәні Станислав Шевиновойевы сәрәттілер. Бастығы түймәқті мүктен әрі ағыз секунда қалла. Ақсан олар еті хоқ 1-0. Станислав Шевиновойев тоғығар. Еккес түймәқ сағаланна. İki minüte 15 sekunda қалла. Станислав Шевиновойев бұтарала хатшытын ұғар, тұстуыны көрдір. Арбитр хұжия Тимур Николаевы сәрәтер. 30 секунда берділер. Сита қамсаны хоқ, онынтан ақсамыт 2-0 бола құста. Минута сүрпі хүкінді қалла. Стас Шевиновойев 2-0 ақсамынан қапсығыны бағылан көйләні әр. Олғынан бақытта Тимур Николаев бітәк хүкінделер гәділі. Отырла хатшытыр. Құтталы өскетен сөп. Тәкене опыттақ. Көбер мастара дек қанады. Білемедекке көрір. Қапсығы түміктен әрі 4-5 секунда қалла. Дәрі бәтін тоғыта түйілерін сағаланырыр Тимур Николаев. Онтан оны Стас Шевиновойев барытын контроллur. Біле көрі хүджар. Атақтан көрір, тоқта хоқ. Көрі Тимур. Атақтатылан көрір, оғынан ба оғы күнді қалла қапсығы түміктен әрі. Ақсан 2-1-ге болла. Тимур Шевиновойев татаққастынан көрір, тоқтағаны хоқ. Онна 2-1 ақсанынан көйіні сетейін. Республика чемпионатығар 2 сылын сұбырытшы финалға тағыста мәған аласпағы Станислав Шевиновойев. Ағын 6 кейліға финалға тақсарыйын. Кығыл мұнлықтан Револис Самсонов сонтар көк мұнлықтан Константин Власов мәған аласы тағыстылар. Револис Самсонов бәтін зақуаттарын көрдір. Константин Власов әмея қондағаннаттан үлләстіге хүрді жүгәдік табылдан тұстар. Онан жа олаттар тәңсілләқ олаттар тағыстылар. Константиновтан білден тұран күйіс оғаттынан бағайтарар болуын сөп. Тоғы дедеркені бұлырын сәтті 19 кейліға чөпіен үрдік атын ұлбыдан. Револис Самсонов Герман Устинап кәнеттен ағуын 6 кейліға үрін көмісмеді қағайынан тақсыбыда. Револиоты бәді тұстар сылларығар 6-15, 7-10 кейлілерге тұстар еді. Онтан жа білеген бұ тұстудың тоқтыдың яғының әбән ағуын 6 кейліға тұсты бұта бұдан нада. Күнді қалды, басты бұты өмәқті мүктенірі тоқталары тақсыбада.
tüymek 1-0 Aksan'dan tümüktener bolla. Erevoli ki bätin tuştutul kordur bu Aksarıgına. Birinci turulunan Aksan 1-0. Hoppa çoğda oqqan karar, toqta hoq. Noqon göstenler. Dan qapsı salqanar Aksan 1-0. Olguna Konstantin Vlasov. Ketin Göber Tiger taharan 2 balın hurunna Aksan 2-0. Revoli Samsonovga to'g'ri o'qtuq do'stlarini 30 sekundani berdilar. Qapsiga tümüktenere 5 sekunda qaldi. Olkamga Akaverga Denis Maksimov Suntarbaga kıyını diyen 16 kiloga finalga dağısta. Revoli Samsonov Vlasov Konstantin Kisilere baharar. Aksan 3-0 Konstantin Vlasov berallaqti kıyını her. Da onna 3-0 Aksan'dan kıyını ediyen Konstantin Vlasov Denis Maksimovga kıl kümüs medali bacayaqtara. 12 kiloga finalga taqsarıhen kıl munduktan Yevgeniy Aronov Mirnay, onna köq munduktan Vladimir Danilov Sontaruluha 1 minutalar anamno Ağusta Vladimir Danilov kaqtaqtuk tustan Ketiger bastıqa hareketiten bedderdi. Andrei Aronov'ten bege sümerteme komanda bud. Bir heme liderin birge tarafet barada. Ondan kene bu yıl 2 tığınca südbekki hıllaqa Respublika ederderge çempionatın kıyılağa. Ondan Vladimir Danilov Sontarbaga Respublika 2 tığınca 16 hıllaq 7-14 kiloga kıyılağa. Onu tahanan kini Narodtaran yolların 2 togullaq birizora. Ondan hemetten kisi olarak küdüller. Ana Vladimir Danilovga 30 sekunda berdiler. Dara Yevgeniy Aronov padaqqa girer. Oldinan baran Vladimir Danilov обратныйга тардахтатагынан бара сетеретирерди бете. Онан 4 балы Yevgeniy Aronovga бердилер. Аксан 4-1-ге. Өсө 2 балы хорунна 6-1-ге болду Аксан. Дара бравлатарынан партерге турдулар. Өсө 2 балы хорунна Yevgeniy Aronov Аксан агыс 1-ге болгоста. 2 төмөк сагаланна Aksan ağız 1-ге Yevgeniy Aronov qapsığını bağlan köhləni her. Ondan hatta biyomettünen alan kordaqqa Yevgeniy Aronov kehitetten arıy dağını abiyomnağınan sanalı qap. Qapsığı tümükten ara 2 minuta 15 sekunda qaldı. Toqtaları yetaqsalik Aksan ağız 1-ге. Vladimir Danilov padaqqa kiren korar. Toqtağını hoq. Yevgeniy Aronov saptaqtık komiskanan kitiger Vladimir Danilov tühetelenerer. Sötögül ataqqa girer Yevgeniy Aronov. İki bal Vladimir Danilovga Aksan ağız 3-ге boldu. Qapsığı tümükten ara minuta 9 sekunda qaldı. 1 minuta qaldı Aksan ağız 4-ге. Yevgeniy Aronov inniki her. Ondan Maraqsan bağırtalır. Arbitr hoca toqtudan upor Goloboy'den sereti berdi. Onna 1 balı Vladimir Danilovga berdi. Aksan ağız 5-ге. Nara Vladimir Danilov
Евгений Аронов 4 балга бырақта. Онна Кейтін растық кайын 12 келіға финалға тағыста. Мирнай баға. Евгений Аронов сарсын мәғі қалас бағы Сафронова күтті қығыл көміс медалі бұтығықтыра. 12 келіға. 97 келіға финалға тақсырын кесіге қапсыға тағыстылар. Қығыл мұнлықтан Максим Толмачев Джокускай, төк мұнлықтан Никита Сафронов Чорапчы. Максим Толмачев 2-тінші хүрбәкке ғыллақ Дмитрий Петрович Корткин турнирин баронса медалін қағайыннан тақсы бұта. 2-тінші хүрбәкке ғыллаққа Никита Сафронов Дмитрий Георгиевич Мендешвили турнирин қайылағынан тақсан Иван Яригин Гран-при турнириға күттар бұрабыл бұта. Күрда шөйді атаққа кетті Никита. Онна 1 балы ғұрынна. Максим Толмачев атаққа келер. Онна 2 балы ғұрынна. Яманна хүту кесі боланыры. Ақсан 2-1. Рейін қатанақ кесі. Ақсан 2-1-ге. Максим Толмачев ендекер. Оқсыз атаққа келер Максим. Онна 2 балы ғұрынна. Салқы керестен қамсанын оңырын көрір. Олғынан бара. Оның ақсамы 4-1-ге. Бастықы түймақты мүктенері 1 минута қалды. Бастықы түймақты мүктенері сүрбә үгінді қалды. Дара Никита таққа келер. Онна 2 балы ғұрынар. Ақсан 4-3-ке болды. Бастығы түймақ түміктенне Ақсан 4-3 Максим Толмачев пеннеке көнге әр. Дәрі желәқ оттақ қағайын Никита Сафронов 3-4 Ақсанынан қапсығыны хабареттаран әр. Онан жа білеген Максим атаққа кетті. Онда да кейтін ұры баған тағырын бағарар. Дара Максим атаққа келер. Ола 2 бал Никита Сафроновқа 1 бал Максим Толмачевқа. Ақсан 5-5-ке. Қазыстыванан Максим Толмачев қапсыйыны бағаланы әр. Да онна атаққа келер Никита. Ақсан 6-5-ке. Мүніде 37 күнді қалды. Трибунаттан Никита де қағытылар. Де бұл достуқтары бүрдәғын көмнелер болуқтақ мандық қағы. Мүніде 15 күнді қалды. Әреті берділер Ақсан 6-5-ке. Қапсығы түміктенерен 1 минуты қалды. Максим Толмачев сәретілі қытжар білін 30 күнді ер туыда қорбадығына Ақсан 7-5-ке болуқтақ. 4 секунды қалды. Ақсан 7-5-ке. Никита Сафронов қапсығыны бағылан көйлен ер. Дәді көрәтшілі қағыларын әйгістіғыт. Никита дейілер. Сүрбе 5 секунды қалды. Ақсан 7-5, Максим Толмачев атақтан көрір тоқта хоқ. 15 секунды қалды. Никита көмісканар бір емедекі көрді. Оннаттан білейін. Маттан балын бербеді болы. Сөкке балы ұрынар. Ақсан 9-5. Онна 9-5 Ақсанына көйлі ден. Финалғы дағыстан Никита Сафронов Чорапчы. Онна сарсын. Нұркун сергіні күтті қыл көміс медалі бұл жағыға. Дәрі сүрбе 5 келіға Андрей Ароновы күтті қыл көміс медалі бұл жағарға бұра бұлары ең кейсі дағыстылар. Никита Қабаров Джокускай,
Kök munluktan Xangalas Bögöhö Danil Ivanov. Darabome hüddäh qatığılaq kesi boluqtaq. Süz sürpe veskile liderdara Sakharin sbornayın Nikita Khabarov, Danil Ivanov. 1 minut Ağustos'ta Danil Ivanov kahireti verdiler. Olkamga Akabörge Yakuskaytan Ayal Belelevskay Çorapçettal Lubomir Ashayin Ihılaq kesileri bola turar. Aksan 2 tökke Lubomir Ashayin kayan her. Attan bir kesi bitiyer Nikita Khabarov, Danil Ivanov kesileri gel. Aksan 1-0 Nikita Khabarov. Toğlar. Minüte sürbe hükünde kaldı. Bastıkı tühümek tümüktenere. 1-0 Aksan'dan Nikita Khabarov kapsığını bağlan köhlen yer. Danil Ivanov tustuğunu gördür. Oba! Danil Ivanov hütta şöyle kanne perivottan taksan. 2 bağlı hırına olgunan baran arbitr sıvış toktada. Onunla 1 bağlı Danil Ivanov kahırda. Kişilerin bihigi keten korabı. Taksan 1-1'ge. Sürbe hükünde kaldı. Bastıkı tühümek tümüktenere. Mütehek bağlı bundan Danil Ivanov kapsığını bağlan köhlen yer. Aloqtan kişi boluturar. Aksan 1-1'ge bastıkı tühümek tümüktenine. Olkamga Akabörge bihen sette kilelek. Bağıştar bütügar Ayal Belelevskay Lubomir Ashayin kişileriger. 4 aksandan Lubomir Ashayin kayan yer. Hüdda şöyle 4 ballak bırakını gördür büte. Aksan 1-1. Mütehek bağlı bundan Danil Ivanov. Enniki her. Olgunan baran beligin toqta bilbet. 2 minüte 30 sekunda var. Kapsığı tümüktenere. Minüte 5 sekunda kaldı. Nikita Khabarov keyitin köbertahigar taharın bağırtılır. Olgunan baran Danil Ivanov köbertahin çöstüydür. Olgunan baran Nikita. Bir balın sorununa Aksan 3-1'ge. Danil Ivanov bıttamanna. Köyen bağırar bullağına tugumelde tokkuddan. Mütehekta kamsanıların kamsanan kalığına da bireme bitere 35 sekunda kaldı. On sekunda kaldı. 3-1 Aksan'dan Nikita Khabarov kapsığını köyen her. Danil ataktan karar toqta hoq. Onna 3-1 Aksan'dan köyeni hetiyen. Respublika 2 tınca sürbe 100 sıllık, sürbe 5 kilelekleri finalga dağısta Nikita Khabarov, Yakuskay korat. Göre ben 7 kilega Ayal Belelevskay gıtta finalga dağsarıhin. Nikolay Zakharov köhül munnuktan namuluha, kök munnuktan Pyotr Kapolov məğalasılıha. Ayal Belelevskay 6-5 Aksan'ın Lubomir Ashayin'i köyen Respublika finalgar dağsan ketehen olarar. Tahanatan harare pollaka bulurungu çempionat ben 7 kilega finala 9-5 Aksan'dan itaqatilaq köyini Lev Pavlov setispita 2 mestaga Pyotr Kapolov taqsıbıta. Anan bu yıl bir finalist olarıda Yakuskay korattan Ayal Belelevskay taqsan olarar. 1 minuta namna Ağustos'ta Nikolay Zakharov, Pyotr Kapolov kişileriger. Pyotr Kapolov'tan oğullarga an doydu çempiyonu. Onu tahanan kini 2 tınca sürbekke hıllaqqa Spartakiada silneyşik Kazan korakka 3 mestağı taqsıbıta. Onda da Ana bir ayından ötüllüqtaq Ivan Yarıgin birihiger. Putyovkala qılcar Bogospip olar. Aksan 1-0. Bastıqı tühümek tümüktenere 1 minuta 10 sekunda qallı. Pyotr Kapolov inniki her. Aloqtan tostu bolu turar. Pyotr Kapolov ataqtan karar toqta hoq. Nikolay Zakharov otara taqtır. 30 sekunda qallı. Bastıqı tühümek tümüktenere. Pyotr Kapolov ataqqa kirer. Onna 2 bal. 2 bal horunna Aksan 3-0 bolla.
Петр Копылов мұнығарыттан Советский Союз спорттың мастера Сақайрын төләқ тренері Яков Яковлевич Филиппов үтесі бәтін аматын берер. Петр Алексей Копыловтары оғырдақтарыттан Латындарын тағар бұт тренерінен болар. Яков Яковлевич қара орта школатығар үйеретін баран салқы Олимпийскер училищетер кейден олаттар. Оғылырға андойды Европа чемпионы бола үйінметтірі. Төк мұнықтан тұстар Петр Копылов бағылан көйләні әр. Оба, сөкке балы ғырынар Петр Копылов ақсан 5-0 болла. Онна халқы накат ден қамсанының оран ақсаны әттен алған орда қапсығы түміктенірі 2 минута 13 секунда қалла. Николай Захаров үхіс тұғылым бұраска барда, кені бұраска бәрілі біреметі 2 минута 4-5 секунда қалбыд. Петр Копылов қалқы Ейтін атағыттан тұтан 2 балы ұрына оннақ саны 9-0 оңырда. Онна накаття қапсанына ғыры 11-0 санынан техническай раскайын етісті мәға қаласпаға Петр Копылов. Онна сарсын кығыл көміс медалі Аял Белелевскай екітті тақсан бұл жағықтара. Дәрі 6-11 келіға финалқы тақсар ең кітанақ кесі сағаланын әрер. Андрей Медловес амма Федор Постников татта. Оқ, сүдді жөп переводың ұран Андрей Медловес 2 балы ұрынна. Амма бұғы онна халқы накаттын бағырталыр. Федор Постников 2-тінші оңағы сызлақы бұз сағалаға 5-сетті келіға Петр Копылов финалға қайын республика чемпионы үддікатын сүгі әджі бұта. Андрей Медловес Красноярска 2 айға ұтылылар. Үстігілләқ олимпийска чемпион Бовайсар Сатия бірейін қайылағынан бола әджі бұта. Дәрдерге онна турнир бастың баға әден номинация қайылағы бола әджі бұта. Бастакы төмәк төміктен әрі минута сүрпе 3 секунда қалды. Ал 6-11 келіға сетка 1 өттіттен чұрапчы баға жолостан фитода финалға тақсан олырыр. Кенені күтті жа кығыл көміс медалі бұл жағарға бұрапылар ехін Андрей Медловес 2-1 ақсанынан Федор Постниковы бағыян ехер. Тоғынан баран өссі дағыны қапсығы түміктен әрі 3 минуты бар. 1 минута 30 секунда қалды. Ақсан тоқталар еті хоқ 2-1 ақсанынан Андрей Медловесін 2 көнге әр. Федор Постников хүтті сөздің ұроқтан 2 балы ұрынна ақсан 3-2-ге болы құста. Онна жа керестен албасқа Кейтін тұтан әргітен әрәр Федор. Олғынан баран Андрей Медловес сөпкі көміскенен 2 балын бербәді. Федор Постников өссі бидді даққа кейрер. Қапсығы түміктен әрі 4-5 секунда қалды. Федор қанна дақсабат, қапсығыны көйен ехер. Қапсығы төміктен әрі сүрбі күнді қалды. Ақсан 4-2-ге Федор Постников қапсығыны бағылан ехер. Дәрі Андрей Медловес бүтәк кітанақ түйілерін түйетелән әрер. Онна 4-2 ақсанынан көйіні еден. Тарскай чемпионатын 2-тінші үрпе үсідлақ финалы қартақсан кығыл көмес медалі чұрапчы бағын күтті бұтығыға Федор Постников татталуға.
Dere 6-15 kiloga finalga taqsarın qapsı Kığıl Monnoqtan Eduard Grigoriev çorapçı, Kök Monnoqtan Vladislav Kirevashapkin menge qangalas. 6-15 kiloga Setka Andratov'tan Suntartan Nikolay Okhlovkap finalga taqsan kadan olur. Dere qondaqandan öllesti bolla. Dere tutuğu qabığı bolla. Dmitri Petrovich Korkin atın süger şkolançın nakka itinden ulapıttara tustuğu atın asıttara. Ütta şöyle daqa gitti Vladislav Kirevashapkin. Olkanan bay Eduard Grigoriev обратный qamsanı tıgar. Tübehenlere hısta. Bilingi turugunan Aqsan 1-0 Eduard Grigoriev 2 her. Stoyka bolla. Bastığı tüymək tümüktenere minüte 39 sekunda qalla. Bastığı tüymək tümüktenere minüte 10 sekunda qalla. 1-0 Aqsan'dan Eduard Grigoriev kıyani her qapsığını. Onunla hüdda şöyle daqa girer. 2 balı horunna Aqsan 3-0 bolla. Eduard Grigoriev Respublika Eduard Grigoriev Vladislav Kirevashapkin sürdürüşünü tempen kapsayıları Aqsan 4 Avrupa iktidarlar forması bir juara Respublikaların 8 qada Vladislav Kirevashapkin Eduard Grigoriev'i Yoraqan balayanadı beğendirdi. Dede o Aqsan 4-4'e bolağısta Vladislav Kirevashapkin Aqsan'ı tennete. Avrupa 2 dögüllük Baronsa bir jorun Yoraqan balayanadı tutanılırlar. Bastığı tüymək tümüktenere 12 günde qalla. Aqsan 4-4. Eduard Grigoriev çorapçı Vladislav Kirevashapkin meğalas. Eduard Grigoriev keytin. Mata hıranyan bağırar. Onna 1 balı hırınna Aqsan 5-4'e. Finalga taqsarın katana qabır qapsığı. Setka bir öttütten Suntartan Nikolay Okhlovkap finalga taqsan katan olur. Minüte 4 sekunda qalla. Aqsan 6-4'e Eduard Grigoriev 2 her. Vladislav Kirevashapkin tabıraqsın bağırtılır. Hüdda şöyle tülaqtan 4'de 12 balı horunna. Aqsan 6-6'a. Qapsığı tümüktenere minüte sürbe hükünde qalla. Dağlıq olutlar erbi tihin kurduk. Dabistanga. Eredaqsı kissahjallar. Qamsanını qorbutnan Vladislav Kirevashapkin qapsığına bağlan her. Bir balı verdiler Eduard Grigoriev'ga Aqsan 7-6'a qapsığı tümüktenere 5 sekunda qalla. Yara Aqsan 7-6'a Eduard Grigoriev 2 her 5 sekunda qalla. 35 sekunda qalla. Aqsan 7-6'a Vladislav Kirevashapkin mannaloq. Tankisini kordura hüdder. Sürbe 5 sekunda qalla. Sürbe hükünde qalla. 7-6 Aqsan'dan Eduard Grigoriev 2 her. Vladislav Kirevashapkin bıraqsın bağırar. 10 sekunda qalla.
Эби 2 балы орунна Аксан 9-6-га болла. Чурапчы бага Эдуард Григорьев. Финалга тақсара Берт Кырағалла 5 секундда 5 дәһәтай қалан турар. Дәһүрдә Кырағыбай киси болла. Олаттар қардартары бірақсандар. Кырағыбай кисini беләқтәділер. Онна 11-6 Аксаннан көйінесі тен Эдуард Григорьев сарсын. 6-15 килә кығыл көміс мәдәлі Николай Охуловка бұғытта бұл жағыға. Дәрі 7-10 киләға финалға тақсарыхын қапсығыға Иван Потапов чурапчы, Олег Фомен чурапчы. Атта 7-10 киләға сеткан нарат түттен, әме чурапчыттан Николай Захаров, Российская Федерация, онна Сақахырын спорттың мастера финалға тақсан кәтәхін олырар. Онан 7-10 киләға қанлық табалығыннаға кығыл көміс медаль чурапчы ұлығығар қалыға. Оны тахынан оттан 2 полуфиналға Айсен Қалқаевтен чурапчы бұға әме баронса медалі бұд жағары кәтәхін олырар. Онан чурапчылар 7-10 киләға көйіқтарын көйділар. Олег Фомин ақсыннеға намылуғығыр ұтылы бұд. Бүтін Россиятағы Петр Петрович Юмшана патығыр ұтылылар. Турнирға 7-10 киләға олыс қолбар көйіні сетіспіті. Ол көйітінен кені Российская Федерация спорттың мастерін толыр бұда. Bir nal Ақсаннан Олег Фомин қапсығыны бағалан ехер. Бастығы түйімақты мүктенірі 1 минуты қалды. Құдда жүдда даққа керер. Онна сөпкі көміскенен Иван Потапов 1 балы ұрынна, онна Ақсаны 1-1-ге тәннәді. Құдда жүдді переводтан ба даққа түйін көрер. Олег тоқтауық бастығы түйімақты мүктенірі 30 секунды қалды. Дәк балы бұдынан Иван Потапов қапсығыны бағалан көйлән ер. Құдда жүдді тіліққа түйін кейтін атағын өрі бағын тағырды Олег. Онна халқы көбер тағығыр тағыран 1 балы ұрынар. Ақсан 2-1-ге. Олег әме даққастанан көрер. Тоқтауық, аны Иван атаққа керер. Иван атаққа керер, онда туран кәлер. Олег үрді чөйді көміскеніне. Онна 1 балы ұрынна Ақсан 3-1-ге болла. Переводтан өссі 2 балы ұрынна. Онна халқы накаттан 2 балы ұрыннан Ақсаны 7-1-ге орды Олег Фомин. 2 минута қалды. Ақсан 7-1-ге. Олег Фомин қапсығыны бағылан көйләні әр. Минута 30 секунды қалды. Олег Фомин 7-1 Ақсанынан көйені әр. 1 минута қалды. Иван Потаповты бәті таста жаңыттан төрітті. Қолғынан бараманна тосты осқолатын аға хүджар. Онан жүрапчы ұлуын чейін көміскі хүджар. Олег өссі бітті даққа керер. Тоқтауық. 4 секунды қалды. Үрді жүрді қамсатта кейтін Иван Потапов. Қолғынан баран Олег Фомин барытын контроллата. Қапсығы түміктенері 5 секунды 4 дәхәтай қалан тұрар. Иван Потапов бітәй қамсанылары оңырын көрді. Қолғынан баран 7-1 Ақсынан көйіні сетен. Олег Фомин 7-10 киліға республика чемпионатығар әрәлі ақтық финалға тағыста. Қаланар 7-14 киліға чурапчы бәғыстыра. Россия 2-16 ғыллақ чемпионы Егор Пономарев. Онна көк мұнлықтан Дмитрий Петрович Коркин турнирін 2-ші үрбәкке ғылла баронсы призерак Константин Капронов тақсалылар. Ителләтші онна тренер тақсан кейсенер әллер. Алқырды Константин Капронов туз тренерінен Егор Пономарев болар. Отосиетка 1 өттіттен 14 келіға финалға чурапчы бұға Владимир Баяновскай тақсан оларар. Онан 14 келіға қанлық табалығынняға кығыл көміс медаль чурапчыға қалар.
Николай Тарска береген 10 сылға үйбәттік чемпион. 13 сылға 33. О, даже да таққа керер Константин. Онна bir балы ұрынар. 1 минута ағыста қапсығы ағаламыда. Ақсан 1-0. Константин Капронов қапсығыны көйен ер. Петр Юмшанов bütün Asya'da turnirin Да, жөнді қапсы. О, тіліқтен түрді, онна халқы 2 балы ұрынна. Ақсан 3-0. Онна халқы керестен албасқа ұлан әркетен әрәр. Оқ, тоқтағаны оқ. Bütün Asya'дағы ақсыз универсиада 2 бал. Ақсан 5-0. Сүрпі күнді қалла. Николай Тарскай атығар республика чемпионатын бастықы күнін бүтәйік қапсығыта бола тұрар. 2 чорапчы бағастыра Игорь Пономарев, Константин Капронов. Тақсан кейсі жаллар. Бастықы төмәк төміктенне ақсан 5-0-ға Константин Капронов бендеке көнге әр. О, көсі бидді таққа кейрер. Онна халқы атағар тұран кәлін өрі бағын тағарар. Онна 2 балы ұрынар, ақсан 7-0 бола құста. Өссі 2 бал кәргітті, ақсан 9-0. Да, 2 минута қалла, қапсығы түміктен әрі. Bir bal, onna 10-0 ақсанынан көйіні етен. Константин Капронов 7-14 келіға финалға дағыста, онна сарсын күхіл көміс мәдәлі Чурапчы бұға Владимир Баяновскай күтті күхіл көміс мәдәлі бұджай ұқтыра. Оларын, оттан басты үкін үддәқтің ағандақ кешілі болылар. Полуфиналлар. Лев Павлов, Белорусский, аялын киситі Федотов, Жолус Сүддан, Алтон Бигге, Ғархан сеткаттан тағыста финалға. Оннатын Никита Сафронов шөй қапсыны көддді полуфинал, Максим Толмашевы көйен. Григорий Пейдик, онна Кировашапкинда метің ағандақ кесілі болулар. Оттан сылым әдәрі олаттардың медаловес Андрей білетеметі. Дәнеттің. Бәйтін туғын. Төсі күрәтік бәйтер қаябата бағылақ, ағын сөп күрдік әті жегіне. Кені бұл молодежка, оғылырттың хаңа тағысты молодежка. Оның өсі негетер. Оның әдірді даны Николай Захаров тені тебе өнсеттәме бұл молодежтаға хаңа тақ құтылыме полуфиналға қапылыптың тұғынна. Оның хен әдір уатты бәлірін көдділер. Ата өттің лидер уаттың Хасановтың Капылов Петini көрек бұт аялдың қаддақ финалдыларын. Оннатын Григорьев, Эдуард, онна Охлопков Николай тұстуларын көрек бұт. Қабарап, Аронов тұстулары. Онна, оттан, неке бұланнар қаддақ болалары, аны бір үйінен Красноярскай коракка Иван Ярыгин атынан Гран-при турниры тұллар тұрар, онна бәлемнен қаддақ бар тұрары. Бихе Ярыгинға бәлемнен иччершетінен Сочиға Россия сборнайын кітті, оннан Дагестан сборнайын кітті сборданан кәбіп бұд, бідіға бұйғы онна Умаханска турниры тұстуып бұд. Оннатын бұл уаттар неделі күрді күнден амаранны бұл республика чемпионатығыр тұхыннулар. Онна основной соревновательный схвакалар маннан ұрықтыра. Оннатын бұл 13 чиғыла алданға вараммыд. Алдан базатығыр Ярыгинға бүтәйік түймәк тиріз бұл бұтынның ұрып. Оның хүлбет өт чиғылаға Красноярскіға айындық бұд. Кырандак кишилер болу хип билим бу бүттүлөрдү. Хадара кийөсө хайбакка турар. Тон тренер кипский кишилерден жабасыгытан аламыттары Артем Слепцов онда Алексей Копылов кисибиттере 6-6-тага Копылов кайбыда. Копылов дальше Рустам Федоровка которан халади. Онду кудугин тренер капсыгылар ол кудугуте холубур. Кимдак палыр Лев Павлов аял бөлүскай киситеме хадара аял бөлүскай туурагынары болден серей битим. Хадара мандык туурат
тута хаджара бар эти. Вот та бүтегер. Она тихин олох хай. Тура беленде кудугат эти. Тура атактаһанын бартнаакта. Вот та. Оннук осан шөй тустуга дүбүт. Владислав Кировшакын мен күн герой деген атым. Ыныр гарган апсылары бартан отон бүтег күндерге хостотулата финал полуфиналга Эдуард Григорьев ыксатарытта туша ура сытта те ари кыты хос боланда инне ари ортото болар коттары хова бите боло жандыбын анан жахадара кини хапсаярда аны көңүлдө тустутар олох тугар пигер такып бала то куракты тохтякабы өрханныга аста потому что барта хасбидди киши хасбидди барта ошку аксы табылды команда тугар олен барта би хасбидди схватка барта таңаһыннак булды динен буландан эрдебүлүктәте но участник хахаңы тардахын спартакиада тохо кемге элбек участник тахол Нок оннаттан вопсая көрәктәһигә кас суҗуя үләли хиҗәри олтуһына нәмә кылгастык карачыларга хәрдәтә кара. Тохуҗылар агаяктар нехиле җондар хатыр уту көбергә тардахын һәм бер хилаялар булды. Эстелләр хас бидди көбергә как минимум 12 лик хинады то. Юрбәдә чисто көбергәләр хуҗал. Оны бияка юрбә бир суҗа бар. Главный хуҗа, главный секретарь Гдан баран хуҗалар частыргар Аллаһтан җалты шөйдүләләте. Уже 2 жыл подряд хаңа жыл каникуллар булды. Онна тохтя кабы. Хас бу тох Сахарин сборная команды формирует дуэми курактахи. Олеген бара шөйдер келләктер. Арасаднер бичекетте онна баракатын. Дәдәготтар бастыкы ыгылак тыңаһыннак күммөттөмүктәннә бары яһыннарга барыларгар финалисттар билинниләр. Анан беге барга макталбытын тирерде тибет App Store цифровой техника магагының коллективигар, онна бу курдөгөрү Сака спорттун өяң, онна Сака спорттун таптан.